Nyakwarmoga Juan kamora mintiere machiegni okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi weche manyien magwa mag migago. Parni inyalo tudri kodwa kokalo e lai mag ote machuok 36000. Mbui mar Facebook bende yudo achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudri koda mbui maga Facebook, Twitter iyuda @SharonOng'ao. Kodhi nyime gi weche manyien en ni obila ma Uganda ondhiyo Jolupo 28 mawuok e dho wath ma Buyukha e kar chung'od bura ma Funyula e kaunti ma Busia. Jolupo go ne nitiere e tijgi kogwen e nam Lolwe e aluora Masumba manie tong' mar Busia, kaunti ma Kenya, man Busia kaunti mane piny Kenya kod mano mar Uganda. Katika mano obila ma Uganda nomako Jolupo go motero gi nyaka e chula ma Maninga Sigulu manie piny mar Uganda. Moko kuom anyuola mag Jolupo ma bende nomaki dwaro ni jatend piny William Ruto odonje e wachno mondo otiek midhiero ma bende Jolupo kaloe e kaka kosemakgi kendo terogi e piny libamba ma Uganda kinde ka kinde. Hii asubuhi nimepata habari ya kuhuzunisha. Ndugu yangu alienda kuvua sehemu za Sumba Island ambayo iko Kenya, na habari ilipokuja habari inakuja ya kusema ya kwamba ndugu yangu Robinson amekamatwa na askari wa Uganda na wamepelekwa sehemu za Uganda. Ameacha mke na watoto 4. Mtoto mmoja ndiye amezaliwa tu juzi na yeye ndio sole breadwinner ambaye analeta mkate wa kila siku. Nashangaa serikali itasaidia mimi. Mtoto wangu wanashika Uganda, Kenya wanapeleka Uganda. Kwa nini watoto wanashika Kenya wanapeleka Uganda? Kwa nini? Serikali angalie. Yo bwana wangu nimekuwa na yeye watoto 5. Wamemshika leo. Mtoto mwingine ako class 8. Mwingine nilikuwa nimpeleke form 1. Anatokanga huko ndio tutafute tunakula. Hata pia nasema tu hivi, sina kitu ya kukula kwa nyumba, sina. Hata nilikuwa nafikia anatoka baharini anunue chakula nikule, nimesikia wamemshika. Hata watoto kutoka